Munini wa Chibuwantu Ambuiro mwana mwenda nugite na baba ingi bakurandaranda mitae iba kuongereka muno thokone telare na kinya thokone ingi akiwa bomba gutumana baba ingi bagata skuru nongerete bari na mubango jo kujukia ana bau bonde na kubachokia kwao ni untu baba ingi ni agene Nikankwenda kuwa ati Romano mwenda amuchiri ne munini wa Chibuwantu Ambui na nwe Chibumugwatiri imwanka athaino akiri location yenu na ara aibumiretie na kuga ati ana abaingi baba kuonekana bakirandaranda ataoni alare babatiri kwithira bakithuchwa matagaria na guchokwa ameji nikenda abatia ukujire kinya ana abangi bakue guchoka kuthungira taoni nokia kuolelia muno tauni ya na barabara kuo kambue tiva kiri barabara ku baingi kambue tiva Laren division ana barabara ingi bai kuraya na nitobwithi nitolelete buna tukona only that kinyabo nabo nitukweria ura gukombekana no ntugakolelia naba bakucha kinya barabara tu ba MCA bakucha na mwanka nabo beye town so kintu kira kiri neto mini kwina mupango yuri ona nyumba 10 ya Lare market twina mupango batongeretwe ni muntu witwa Musafiri kwina mupango wa kusaka na barabonde na twatetherwa tuketha twina conjunction na deputy ospindi na kinya ACC1 kwina ngwatandirwerio na turendo basaka bonde asengaririo na tukaromba kinya CDF kinya yongari nikenda na barabonde omwana tumwendire kirisibu oke omwana kirisibu umete omwana tumwendire kirisibu umete nonto tukiaguria muriire yu kinya barabetu twina bo muche tukumenyera bakaura kulingana noe kurekeria ana babanjire kurandaranda taoni ikiuga atema kinya ana abaingi baremwe kuthoma na kogwa kiruta ambetwa kinya kiri ana abobongwa ukaya kwithirwa mwana na kumenya muciari wake no remetwe ikumuthomithia kana regete na ringa ripoti kiriwe no akayo matagaria monthe mama kwendekana nikenda gutigira mwana uju na kuthoma kuromba mwana wenthe na mbithire aramuchie kwa kaulune eya anthitangire ithe na ina barete kumwende cukuru kana anthitangire muntu wenthe urobati kwithira amwenda che cukuru eya anthitangire we na nkathikiria mwana u nontu aciari ni baite uirimino na ni nkayukia nditiro cia mwana ora na kirasi kirathoma na cukuru irathoma na ni ngagikisha ngo itakiri mwarimu aumpa ruono rwa mwana ora mwana uendelea alafu ndiyukiria muciari kinya tauni na utebio ngethirwa ngikira ripoti ra mwana ampa ni ekethirwa iri ucaindibwa obu muciari unaremetwe Kumanto Ambui Gembe North Betan Class Chabare